Ola a todas e a todos. Este ano celebramos o 23 de abril, o Día del Libro, un pouco distinto, confinados na casa, pero gracias aos libros podemos achegarnos a outros mundos e outras ventanas. A miña recomendación sería este libro de Primo Levi, si esto es su nombre. ¿Quién é Primo Levi? Primo Levi es un superviviente do campo de concentración de Auschwitz, un italiano xudeo que vivía no norte de Italia e es capturado apresado neste campo de concentración. Estas memorias escribiunas cando saliu do campo de concentración, conseguiu sobrevivir a él. Es uno dos primeiros libros que se publican por supervivientes de campos de concentración. Recorda un pouco no ambiente no que vivimos, por sorte, pero sí esa falta de liberdade. Recomendo porque o podedes atopar en versión digital libre en internet, o podedes ler, e aparte tamén sobre todo por esa esperanza que el pon no hombre para intentar sobrevivir, a esperanza sobre todo no seu amigo Lorenzo, do que di que gracias a él que consiguió estar hoy vivo, no tanto por su ayuda material como por haberme recordado constantemente con su presencia, con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo, algo difícilmente definible, una remota posibilidad de bondad, debido a la cual merecía la pena salvarse. Entonces me parece muy interesante este mensaje de esperanza. E outras dous suxestións moi rápidas. Esta semana tiñamos previsto o Departamento de Historia facer a presentación no Instituto de dous libros que simplemente, van a quedar adiadas a súa presentación, pero que me gustaría reseñar aquí. Una é a historia de la Guerra Civil contada por dos hermanas gallegas que pilla a Guerra Civil no norte, unha no norte e outra en Madrid, e contan un pouco desde a perspectiva nin da guerra, nin dos militares, nin dos políticos, sino a perspectiva de dos mulleres que escriben as súas memorias en estes períodos bélicos e rescatan un pouco a humanidade do momento. E en segundo lugar, este que nos iba a presentar Rocío Leira, que é unha veciña de unha aldea cerca de Cea, Pereiriña, que nos fala das relacións que pode haber entre unha familia, entre tres mulleres no rural, veleno en familia, que desbota un pouco todos os estereotipos de xénero que contaremos con ela no futuro para que veña a facer a presentación ao Instituto. Espero que sigades disfrutando de lecturas e que os sigan acompañando no período de confinamento. Hasta vernos pronto.